U ruci imam Samsung U900 Soul, šminkerski model, zamjena popularnog modela D900. Ovaj model koristi Samsungov priključak za slušalice i USB. Kućište Samsunga U900 je izrađeno od vrlo kvalitetnih materijala, pa tako poklopac baterije od brušenog metala, a ovaj donji dio od jedne fine gume. Memoriju možete nadograditi microSD memorijskim karticama koje su sada jako jeftine. Iznad ekrana nalazi se kamera za video pozive. Glavna kamera ima 5 megapiksela, autofokus i bljeskalicu. Mobitel ima velike tipke i nije teško upravljati njime. Kod pisanja poruka, SMS-a nećete pogriješiti slova jer su dovoljno velika slova i razmaknuta. Tipke za javljanje i prekidanje poziva su isto tako jako velike, kao i sve ostale tipke za upravljanje menijem. Da bi ovaj mobitel bio šminkerski, mora imati šminkerski meni. Samsung je napravio jako lijep meni, čistog dizajna koji je u skladu sa vanjskim izgledom mobitela. Najveća fora na ovom mobitelu je njegov touchscreen sa vibracijom. Kada pritisnete lagano prstom po tom ekranu, osjetite vibraciju, zavibrira mobitel, a izgled mu se mijenja prema funkciji koju koristite. Ovako izgleda touchscreen u stanju čekanja mobitela. Vidimo prečace koji se mogu mijenjati, podešavati po vlastitoj volji. Ovako izgleda glavni meni mobitela, jako lijepo. Samsung je to stvarno ušminkao i sredio. Kada upalite kameru, naći ćete ovakav ekran. Kamera je opremljena sa senzorom od 5 megapiksela i bljeskalicom i autofokusom. Daje vrlo dobre fotografije za svoj rang. Kada je kamera uključena, na touchscreenu se pojavljuju brzi prečaci za makro, bljeskalicu, podešavanje svjetline itd. Moguće je namjestiti brzi izbornik u kojem se nalaze najčešće korištene funkcije. Po vanjskim dimenzijama U900 je nešto malo veći od Samsunga U600 i puno manji od iPhone 3G. Sigurno neće previše smetati u džepu od hlača. Soul je jedan od najljepših mobitela na tržištu. Stvoren je da svim šminkerima izaziva uzdahe. Znači, svi šminkeri samo naprijed, U900 vas neće razočarati.